Shalom, menjuah-juah membantah karena seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa kak kita ibas jambur seitun ta waris sendah endah. Isakan kami salam menjuah-juah membantah kerina. Tetap semangat kita makaikan kesempatan si berikan dibata membantah. Ope dengan kita megikan kata dibata si jadi pergegeh membantah. Pemuro ate tedeh tenda mari ras kita artoto. Isakan kami bebujur manbandu o Tuhan dibata Bapa si perkuah. Malam digin beriakal ukur kami ngejapkan kelengat tendula penar leka. Kempak kami kerina anak-anak andu seitun. Ibas kondisi kami rekutkan umur ngomlala kekurangan. Tapi tangkas kal igejapkan kami maka kam ngarak-ngarak kami. Bujur o Tuhan dibata petangkas katandu sinti sinari yorati kami gelah ngasuk kami makai kenca jadi rema ibas pusuh perhatian kami maka menang kami ngalakan kerina perwen kegeluhan ras gelandu ipermuliakan. Ngerana dari kamu Tuhan sok kami ngau sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Bapa nandai turang rasnina sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kata dibata si jadi pergegeman banta. Ibas perjumpaan ta waris sendahenda ibuat ibas kitab Nehemia. Kitab Nehemia 2 ayat 10 pitu. Nina, tapi dungna kukatakan man bana krina, ningku nehenlah uga susahna siakap genduari, arkiteken Jerusalem, lalap langa ipekena, kencakin nai tembok na runtuh, dengan gerbangna ipan api. Ijenda penggenta. Nehemia tentunya nggak usur si begi ia emekap skala juru minum ibas kerajaan Persia ia skala si tutus mandibata ras ibas ia dahin ibas ingan raja tuhu-tuhu ia ipercaya raja jumpa ia tiap wari ras raja ibas nikapkan inaman man raja ibas ia nggo tenang ibas pedahin nasi berikan raja man bana tapi situhuna lid denga tondal ibas ukurna mekap arkitek-kiteken tembok Jerusalem si engkau ceda ras pintuna engkau meseng enda langali si mahulisa se asa gundari tentunya seteh bagi bangsa Israel si ikelilingi artina bangsa-bangsa si deban bangsa-bangsa si lasada kini teken ras ia bangsa si merawa singgor pengalaman ibas perang ras kai si debanna tuh tembok enda ibutuhkan bangsa enda sebab ari tembok na nggo ceda maka banci bangsa-bangsa si deban reh idahna itatap na krina kegeluhan bangsa Israel enda. Ras tembok enda ke ikon man bangsa Israel. Sada kebanggaan. Arah litna tembok enda, tembok Jerusalem enda. Maka tridah akapna ije kuasa Tuhan. Tridah akapna uga dibata singarak-ngarak iya. Luar biasa sidah Nehemia endandade
Aminna gia yang go tenang ibas kerajaan, ibas pendahina, ibas kerajaan Persia. Kopeken ia mediate nandangi. Kuta kemulihanna entah pe ingan pusat kegeluhan kerina masyarakat bangsa Israel. Ugang kita kerina setun ibas pak saendah. Adi ngerana kita karena kuta kini buhenta emkap tanah karo si malam. Ngolik kalak ngatakan ca usul kalak ngatakan ca maka tanah karo si malam lane malam gundari nina. Arkiteken kai. Arkiteken si begi beritana ibas tanah karo sebelang-belang tanah karo. Maka tuhu judi, narkoba, penyakit masyarakat engko tuhu merajalela ibas daerah ta. Ras genduari langa boleh artinya solusi si tepat sini bahan tokoh-tokoh masyarakat karo si berhasil. Amin nagia tanah karo umumna BNJ dominan kalak Kristen. Tapi sidah jenda gereja pe langa ngasut nerangi tanah karo si malam ningin dube. Adi sidah ndai Nehemia. Ia mediate nandangi kuta kemulihanna. Adi kita ugang. Apakah kita kepatekang nandangi kecibal tanah kemulihanta. Kecibal ingan tatading. Kecibal kita tubuh ndube. Entah lanai bu bagi sinai. Entah gombla lakal jai artina. Hal-hal si erbahan cakutai lanai banci ibanggakan. Lanai banci artina perayakan kalak mulih kukuta. Rasit pe si bagi berita pe maka kalak lanai bu artina merincu mulih kukuta arkitek-kiteken lalana tantangan-tantangan silik kukuta. Mulih kita kukuta labo kaipe banci siban. Tapi sidah ndai jenda Nehemia ia tampil beda. Pang ia artina mindo ras menghadap man raja. Iper taruh kena ije masa depannya. Sebab li peraturan maka kalak si menghadap raja ia harus tampil ceria, laya murung, laidah lit perben-perbebenna. Tapi bas pak sasindai, Nehemia ia tuhu-tuhu lah siti peceria lah semangat. Arkiteken beratna babana ingatna kuta kemulihanna Jerusalem. Tapi ibas ia ndahi raja kopeken Rohul Kudus bekerja. Maka mejile pengalau-ngalau raja. Isungkunna engkai maka lakam bagi biasana. Lakam bersemangat kuidah kai masalah dunina. Reh nina Nehemia ndai maka uga banci aku remeriah hukur raja. Adi kuta kemulihanku. Adi inganku tubuh ndube. Tuh gundari lanai lid artina man banggankan. Tembok na enggo ceida nina. Jadi kai aten disi banci kusampati nina raja. Mekuah tendu raja berikan do kesempatan man bangku mulih kukuta ku Jerusalem. Gelah ku bangun mulihi tembok Jerusalem nina. Maka krina bangsa Israel aman ibas bangsa-bangsa sideban nari nina. Meriah ku raja ibere kena kesempatan man Nehemia dan dadai. Rastole nina raja. Ku berikan pasukan man bandu si engkau wali kam, si nemani kam, seh kam ku ingandu nina. Gelah ulalit hambatan kaipe. Bagaipe nina raja. Ku sampati kam guna majekkan tembok Jerusalem dai nina. Alu bahan-bahan si enggok sikapkan nina. Luar biasa. Engkai maka banci bagenda.
Maka berubah pemikiran raja nandai. Harus nandai. Adi bagai nandai artinya ayo Nehemia nandai raja, maka ia banci i pengadi ibas ingan narda hinari, banci ka ia artinya ipecat, banci ka artinya ia i hukum. Ainda tentuna adi terjadi he tuhu-tuhu merat man Nehemia nandai. Tapi tridah arah erdahin dibata kita Nehemia da kala si tuhu-tuhu rembak aras dibata usul mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberikan penampat manbana. Maka kita kala sirkini teken tentuna li tugasta engkelengi kuta kemulianta, engkelengi ija kita tubuh dube kuta kemulianta, mungkin labuhannya tanah karo, bacika ngertina bas ingan sideban di luar tanah karo, harus si perdiateken. Gelalu bege, maka kita bangga tetap ikatakan kalak karo. Mehaga kalak sideban karena kita suku karo. Bagi kai contoh si bereken Nehemia ndai, kuakap enda jadi persingat man banta krina setun. Ulanai kita setun ngatakan maka setun lanai boleh gegehna, lanai boyang ngasuk berbahan kaipe, setun ia mungkin ia hanya menikmati kegeluhna seartina kerehan Tuhan ngalau-ngalau iya lah bagai ngencah. Tapi sekecil mungkin pun si banci, si sampati anak kutanta kuakap enda menjile. Si ingat uga kalak Minangkabau, kalak Padang. Ia lit sada istilah si ipakai kenem kap gebu nina. Gerakan 1000. Enda sada kesepakatan ibas keliran kalak Padang tak kalak Minangkabau singgo merantau, si merantau ia guna ipepulung nasen alut setiap jelma ya sikap kena Rp1.000 rasa indah pepulung guna membangun kutana. Kuakap adik kita bagai si kutika artina gerakan sebagai darupana tandana kita mediatai nandangi kutanta. Kuakap indah mejile lamuat galangna, tapi gelah idah kita berkontribusi ibas pembangunan kutanta, ibas pekena-kena ras ibas memenuhi kerina keperluan silit ibas anak kutanta. Alu bege tentuna banci kuta ingan tatubuh malam dengar teta aman kita, aman anak kutatar kita kan banci kita bekerja sama. Labo sekala saja ngecar sikap, tapi kita kerina ngawan ni perpulungan harus bersikap muat bagin saling tolong menolong kita gelah lid sada gerakan di tengah-tengah kutanta, di tengah-tengah masyarakat ta, di tengah-tengah kita seitun. Banci kita jadi berkat mankala sideban. Mari sipido gegeman di bata. Ia sinampati kita gelah kita mulai rukur labo hanya karena pedalan kegunta saja, tapi karena kalak sideban bancika kita mediate. Haleluya. Mari ras kita tutup. Bujur o Tuhan di bata arah kata di sebagi kami ibas Pak Senda i persingiti kami mulihi, maka kami bertanggung jawab nandangi kuta kemuliaan kami. Labo hanya arah pengerana kami saja ngenca, tapi lid ban kami tindak kena
Litban kami aksina. Gelalu bagai teman-teman kami, transina kami siku tapi bancia tersampati. Kami persadana tetap gelarah krina persadan kami. Setun krinana ijape tengah-tengah belang doni. Banci kami jadi pasu-pasu man kalak sideban. Pepankan katando enda kubas pusu perhatian kami ya Tuhan di bata. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami. Ngendeskan toto kami man bandu. Amin. Saya tuan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus sehijanda perjumpaan ta sekalianda. Jumpa kita ibas kesempatan sirah Tuhan Yesus sinampati kita. Haleluya. Amin.